Manto o ka se kgone go ya ke kwa toilete gona bjale. Why o bolela so? Toilet ele ya rena e senyegile. Maja, a hleng ka re go na le se o nkutelago sona. Aowa jebana laka ga go se ke go utelang sona. E fa gona se o nkutelago sona, ge ntlogele ke ike kwa toilete hle gape ke swere ke moroto. Manto ke rile ka re o ka se kgone go ya ke kwa toilete gana o kwena. He banna, jwale why o nkomanya? Wena o ka re o tlo tla le go ntena ne o ke tlo lebala le gore o girlfriend ya ka ka go raka ka mo kamareng ya ka. Wow, Maja, go thoma neng wena o bolela le nna so? O tsaka ine, Manto ke gopela o sepele ke nyako ba busy ka something. Maja, ke tenne kwene. O nagana gore ke setlatla ke a bona. Gape a ke ngwana, ke a tseba gore go na le se o nkutelago sona. Motho o ka re tlo nsenyetša nako e re nna ke ike kwa toilete gona jwang. Manto ke rile ga o ye ka toilete. Lulu ape Manto le Maja ba le go kwente ka baka lago. Kamo ga botsonya go reng wena? Lulu absana o tse to ba rena tsena le boyfriend ya chomi yago. Kamo nna ga ke na nako ya araba dipotšišo tšeo tša gago tša botlela. Ngare Manto o ta ka mo toilet re na ke chabe. Nihleketa ingaku se Kamo wa ni tsakisa. Ever since a ni byela nhwanyana loyi a nga hlangana na yena le shopeni le, I can't stop thinking about him. Swo lava ni endla plani ka ha ri ta ni nga tikuma se ni lahlekeriwe hi yena. Lulu, ke re o nyaka eng mo? Wa tseba ke kgale batho ba mpotša ka wena le Maja ke sa ba tshepe. Mantwa ke gopela o mphe chance ke explain. Lulu, bjalo gona ke a tseba ebile ke a dumela gore wena o ratana le Maja. Mantwa bogwera ke be ke sa re ko koša botlhoko. Nto e diragetšeng magare ga ka le Maja re be re sa e plana e no direga. Jwalo gona ke a kwešiša gore why Maja e be a sena nako yaka. E ba a phelana le wena. O ka ndira jwang ntho e so Lulu? Wa tseba e be ke go tshepa go sa lekane le selo. Mantwa ge o nyaka motho o ka mmona go phošo o swanetše go ye go Maja ka lebaka la gore ke ena a thobileng dilo tše ka moka. Lulu, wa nsilikiša wa tseba a ke sa nyaka le go go bona. O na le pelo e mpe sesi. Manto ke a tseba gore gana jwale ga o nyako kwa selo se se tšwang ganong ga ka mara ke fo gopela gore o nthaeletše. Ke thaeletše eng Maja? Ke thaeletše maaka gago. Nna Lulu ga ke morate ke rata wena. Ge o ka be o nrata e be o ka se ntjolele Maja. Manto ke gopela mphe chance ke a go gopela hle ke hlalose gore why ke tšola le Lulu. Maja, e be ke go rata ka pelo ya ka moka. Ke gore gare ga batho ka moka mo campuseng wa no kgetha best friend ya ka. Manto ke tšola le Lulu ka gobane wena ga o mphe dilo ka moka tše ke di nyakang. O bolela ka dilo tša mohuta mang? Manto a ke re wena o rile wa re ga o redi go robala le nna jwale ke nyakile motho e leng gore yena o redi go tlo robala le nna. Wow Maja, ke sona se se go dirile gore o ntšhitele. Motho wa modimo bona man ke mošemane ke ne di nyakwa man understanda mabaka. Maja, šala le yena Lulu ye wa gago a ke sa nyaka go le bona lena ba babedi. Maja mara bjale ka gore Mantwa wa tseba ka relationship ya rena re tlo bona re dirile jwang? Lulu ke nyako nagana ka yona ga se ka be ka tšea sephetho. Ga botse o reng wena Maja? O nyako mpotša re ga o redi go tlogela Mantwa? Lulu ga ke nyako kgetha magareng ga gago le Mantwa ke santše ke sa le rata ka moka. Wow Maja e le gore bothata ba gago ke eng? O palela ke eng gore o be le kgarebe le one? Sesiwe ke eng o nyake go tambe ke kgethe Mantwa Aowa Maja o se ke wa dira seo. Lulu ke nyaka o nko nkwešiše ne Mantwa ke a mo rata ene ga ke tlo mo tlogela
wena e le gore o nyaka go ntlogela o ka no ntlogela ge ke go fa permission. Maja mara bothata ba gago ke eng o rata go nkoša botlhoko ka mantšu a gago? Ga se re ke nyaka go kweša bohloko ne, ke no be ke nyaka gore o tsebe nnete gore ke rata Manto go fetiša wena. Seo a se nnete Maja. I Manto a munhu luya ya ingaku yena wo ni n'wi vitana Mantwa we. Mantwa swilo yini? Randzu, you were right. Maja e be a ntšhitela ka Lulu. Ni swi tivini. Mantwa mara mina ni ringetini ku ku byela a wu ni yingisangi. Le mola ke tsebe gore Lulu na le pelo mpe o ka be ke sa kgotsana le yena. U nga sole Lulu a ri yexe hikuva a hi yena a nga sungula swilo leswi hinkwaswo. Wena u fanekele kwatela Maja. Randzu, wa tseba go se kgale ke tlo thoma go ngwala di-exam. Ko ngwala jwang mara ka pelo e bohloko so? U nga vileli, hinkwaswo swi ta lunga. I will never forgive Lulu, ke a go botša. Maja yena ke? Wa tseba Lulu ke nyamile be ke sa nyakege Manto a ka go hwetša ka kua bathroom. Botsotse Maja nna ha ke kwešiše gore why o rata Manto ka tsela e. Gona ge mpotše mo Manto a gago o file korobela. Le nna go ne le se ke sa se kwešišego ka wena. Ke eng ntwa gona? Maja o bolela ka eng mo? Ke a tseba gore ke nna ke thomileng go dilo tše ka moka tša di-love triangle mara nkompotše mo. Wa tseba ke eng ne? Ai, never mind. Maja bolela, ga re bothata ke eng? Lulu wa o dumetše go tšwela le nna o tseba gabotse gore ke tšwela le Manto. Maja, ke potšišo ya mohutamang eo. Wa nkaraba go ba bjang? Wena wa yo kgetha go tšwela le nna mola o tseba gabotse gore nna le Manto are the best friend. Ke nna ke botšišitšego pele so araba nna pele. Bona seo ga se botlhokwa ka se sebaka. Wena mpotše gore magareng ga ka le Manto o tlo kgetha mang? A ke ready go bolela ka taba e. Wow, Maja ba tseba o no ba phoofolo. Maja a bena se girlfriend ja do dilo phela batho mara na go botsa ka it will end in tears. Ke a go kgopela ka mohle no ntlogela e ke nyaka go nagana ke a go kgopela. E monna wena tsong le tshelo jodi diana monna o bona nga re tori ya bana ba tshwere pa go fita le. La be ke sa dire motho setlaela be ke no nyaka go explore. Maja era na go ho jone monna kwa mosadi ka utsi e se ne basadi ba babedi. Ka mo ile gore o tseba eng azanga wa jola wena. A ke nagane gore ke wena e leng gore o ka tla wa fa nna advice ka mojolo. Maja ntwa le nga re tseba ka mata mojolo the dating a swa bana. O nyako ringa Ngebe le re bo tseba ka mata ngebe man ra kha tsebo re mo tshitshela ka Lulu a o tsebe next. ya ne gape ke bile careless. Bele mbujimo o tlo ke sa mana ra Manto le Lulu. Randzu, a re tsamaye re ye roomong gape letšatši le tlo jikela go segale. Gape ka motho mo re ke ya kwa radio ya Khalithuntsi ko nya ka mmereko. Ke le sa ba jere botse je o mona so o mmoja le no bo ma gore o tola sekolo. Ai ha ke tse A botse re plan ja o le eme bjane Masha. ge nka hwetša mmereko la ke ya go di-register then ko dula off camp. Ana ntse ke tsana Masha gore na le talent of present mme re go la o khumana. Ke no rapela gore ko hwetše mmereko la. Masha be ke re ke thagane le mosadi wa ka wa le toro monna kwa shopping complex na. O nyako potša gore o ne le mosadi monna ga o sa le gope. Masha be bele wa itshinya bjale go be go mane mo. Ke a raloka monna. God mara ke na le botlhatsa ka botsi. Ke theleditše. A ke tsebe leina la o le namba mpa. Bjalo o mo hwetša jwang monna. A mtsana go boela kwa re thagane nona mme be re thagana ape ape. Randzu, wa tseba ka mokgwa ke kwatile go ka gona ke kwatile ka kudu.
mo ko hwetša go lulu gona o tsoga sepetlele. seo e latelwa na best friend ya wena e makamfana. Ya ke nyaka go mo ruta go phela le batho ebile nakoela ke mokgwetša ka kwa rumong ya Maja ke tšhabile go motia ka gore e be ba tlo nraka mo campuseng. Ya a va ta ku hlongola a xikolweni a hi pfumeleriwangi ku hilwa a campusini. Ya ene nna nke se kgone go afota go rakiwa mo campuseng ka lebaka la lulu. E re ke ko shopping complex go reka di-beans nka re nka kopana le lulu a tseba gabotse ke nyaka go motia. eish wa tseba ga ke nagana gore ke tla kgona go apea today e re ke no ya complex ko reka borotho.